Kwezi wa Komor wa Maswamane, kwezi watukufu wanama wahembwana, kawaida lazima mru wa madami iketilaha au kaya omuda ubiri mwinji kabisa takriban arwa mezi mine ya kamili wa Komoro wadingoridunga wanama wanzani wangu wonsi wa bwana kabati kaurishia baadhi roalone yezi roananya si baadhi wakawane saukaya beseyeri sari roha renderi lala yani rishindwa abenge kwezi watukufu sikabreje yarumale bangwe linje nonese wa Komoro wansipi wakabridunga waile ukanga sibanu mbabahanu na bala babo rangunde le 24 mars 2019 fatarjarwa sulileo karja pulilia karna pulilia mpaka ya hatu riparise zenatija zijo tsongeza ikomori ya hatu ibeseuhe ike Komori ya leo na maudu watukufu wa Komoro wa Maswamane holi honde meziminji kaundo ya bira ratsunde bahati rarongo mbabi hadani ndo tsazi sama zatu za wandu kaundo wakadori dunga imakatira kanayo babiri makatiminji kwa jarishia garjuwao ukaya wakana hamu ndonondo wakautaha wajue anda zibi iso ikaundo roloni iso hamwazero zatu sori kaundo rakawana imbana inu auri wanawembana inu rangubara tarjerwa sudaba wanaunika wazoea wadoishia rerongoa watukaurishia lazima rjeru watowe oudu riwaonese ukabanu ngasibanu shakarja dekourajeha ubahanunda bana babo watukufu emezirakanio babiri rongozi nji kabisa harumaye actualite ilo masiwani nana hunurulio juu ya hembana hatu ngamjobirilia kabisa harumwanu kutondaru muhimu enukto ya mwado njo hibirilia banu kabisa dezi husuyo wanrikao warenga idaula ya hatu mateka ranzi 2016 za tarjerwa sulileo hauka karna ujuara mbede 2019 tarjerwa sulileo no warunda wala wao shaiza tokea za lazimu haina mzimandasi yatanabahi yaelewe ukaya ensi ya hatu isayangamia babo ikao harumaze changement ikao ndo zilio umasiwani hojuma wala wanu ikao ndo warenga ensi rangu wala tarjerwa sulileo kabati changement ifanyishi hao ibadilisha mbadiliho au tsongeza wa Komoro waelewe ukanga wa mabadiliho ya nyumeni shangwa tsingo ubadili wala wehansi wala banu warenge wayo mwehansi banu dazilawizo ya system da ilawiyo yabo si wahasanga rielewa ukaya kabati mabadiliho haukaharu mwansi banzoba parahani ya mabadiliho yabo bobadiliha zenongozo nsipia yabo bobadiliha zenongozo nsipia holiho emwanza shonga woi ikaundo ya renga yensi ya hatu rangubara tarjerwa sulileo ri aminio kaka jairenga hanzia zaki shaha irenge hanzia za mvuyu kondisiolo nizo rangubara tawa sa ya rumiao dezemvuza hahe do ujeishi wahe izo ndizo ya rumiao shaha demokrasi katiniyo usawa katinuo yabo mruhamandu wo lazima rielewe ukaya harumia mvujana haringurumia mvuyu leo
hautane nele zenrono ndo wa Komori waelewe au wanama wadingo uridunga waelewe ukahakika kwelinga si haruma ujiro wa maisha uharumwe nchi ya hatu uharumwe politiki zombali shabanu ngabwe politiki ngabwe maisha he mwana Mkomori ne maisha he mwana Mkomori ayo yabadiliwa au yamelanchewa na ila politiki yara ndiso 75 za tarjerwa sulileo politiki kao kabati changement ito kayonti kabati mabadiliwa ito kayonti yabadilishao au yaonesa walama ya ukabanu ngabajo parahani ha mabadiliwa armainti hatu abange kwezi watukufu ikari wasuli harma daraja hamada zinu daraja ikawa si wahasar jonza mabadiliwa yabadilishi armainti yenti ibeseuhe ikejeze nti mbali na mbali wananyasi waloma siwani wakeharumwa amani na maisha mema ya ujua waeshi batinasi izo pia ngarizionao ukazi kauha kaziti ranguva la tarjeru wasulio kabatimba mbadili wetuka yonti hauka wanu warenga inti ya hatu ranguswa 75 za tarjeru wasulio imabadili honda ya lawayo ubahanu warenga dabala babo ubahanu waihansi dabala babo kinyume ya basa ranguswa 75 za tarjeru wasulio ngari hunrao ukaya bahisa baparahaniha namna nziro ya maisha majiro hojumwe maisha ya vira harumwe mahaya vira yonti pia rahana basi kwezi watukufu ele dala ongilonda huu ebanu le dala ula he maisha majiro ya nuranguba la tarjeru wasuli vanungilonda huu haukaya haina ndongozi tu hana solution haina ndongozi tu hana solution quelles que soient les erreurs za mwanadamu quelles que soient les erreurs za wandu kaundu warirumao shaba ya solution mimi personnellement ekatanzane lewe ngelazimio ri differentier maisha he mwana Mkomori ya lazimu ya eshi ne politique haukaya ima hayabira tarjerwa sulileo rikawe hansi ukaye politique mbese ngejo wasulishe mwana Mkomori mbabana holi walinubumbwa ya zalwa nilo sharendo goja bano harumema haya mwiso inu ya politique idomine maisha he mwana Mkomori itongeze mwana Mkomori katsina ya hunrao yabo ila politique ibakisha haruma daraja nzima ya wandu wazima wazingara wamshidi ngwendao wangamiza emasiwa no wananti ne mwananti abono mbabani kaongela dimori ribaki siwandu ribabu hawa haina wakati risane riune solution ya la vie mumbeseri propose usoni mwa Komor waelewe ukangwa tabi hao waelewe ukailazimu mbeseri ribadilishe baina ya he politiki ne maisha he mwana Mkomori ya lazimu ya kenayo ili ya beseuhe ya fanye mbano ngo ijo mchengeza ya anshira yere familia au kahiri ikaribadilisha senrongo hizo ribadilisha politiki ne maisha he mwanadamu ngamfikiri hama yabo haina namna itoka yonsi ngarjoshi ndarimeye iliye mwananti ya shindea beseuhe ngarjume ya namnaje ngarjume ya hanamna ya urengeza ze arli za hatu haurengeza ze bahari za hatu haurengeza emalozi ya hatu namna ikao zenrongo hizo pia zikaya uharumwe nti zikaya uharumwe madavu zikaya uharumwe emiji ya hatu zikawenda ye mwananti haka ujua ye beseuha ye mlozi hakawenda ye fanye malozi yahe ye hija ye hunre faida ye malozi yahe ye mlimaji kadhalika kaenda limemna mogo yahe ye rejeye balemna mogo yahe ye jangune faida ye mna mogo yahe izo pia zila wazibadili wane politiki generali ya enti
itongeze mwanansi kati na mahala ikao ngena ya hunrao wa Komoro. Abange kwezi na ritema tobo nchira ngali ya ndondo enamna ya lazimu rihunde tartibu na solution ijo utongeze mwanansi ya beseuhe vatina politique generale ya bali ya nchi. Haukawa nruwanu randi 75 warenge independance tarjer wasuli leo zenrongoda zilawizo kabajabadishi hamsomo na msomo wa urengeziwa ni daula kabajabadilishi haunono na unono wa ubadilishiwa ni daula kabajabadilishiwa maisha ekonomi ya hensi izo zonsi pia ngizo ngar aminio ukakabati za kau haranguba la tarjer wasuli leo yonde mana ko ilazimu mbese wananti ne mwananti ne shababi mkombozi kangu tabiro leo nane mzazi mwenye ukoza ya zae ya lele ya kera dhirkensi wajima rirele shawiri la utongeza ya mwananti ya beseuhe ili ya hune mbaindu yale haukaya wanduwae politiki wajuha wanzowa fanya haina namna yonti pia walawe wanuanjie wanuwalawe na yawe sistemu nda ilawiyo ngiabo batu ribaki wanu hindi eribaki wanu hindi ni rangu jana tarjer wasuli leo siritsohula ritsohunu shariwani yao namna ya ukae nsi yatu ibesewe namna ya ukae mwanansi uloma siwani ya hunda mainru yale abasa ya baliliwa za Ethiopia sinde mlimaji sinde mlozi wanroho nsi pia wabaliliwa sinde mwenye biashara wanroho nsi pia wabaliliwa za Ethiopia kwa tina namna ya mchua ya beseuhe iliye mwanansi ya jojo beseuhaba kwezi watukufu na mziale suala la husio politiki dingosi be politiki ketura sulisha bahanu maisha ya mwana mkomori ya ngamia ya mkomori katsina hata namna ya ujua ya hunde tartibu ya ujua ya yeshi sinde mkomori ya soma kwa chombe mrajina ya tusoma sinde mkomori ulo haruma dima sinde mkomori ulo haruma hindini tena ulo haruma ulozi wanda wonsi pia watilo haruma panie nzima wavuri zio hobarini itongeza mwananchi katujua ya beseuha ya fanya mbandongo yenzamana yone mana ko karna uchua riwambie ukana mrensi hazianyu na wadunge politiki wadohenda babanu haina mru ngene familia hahe familia hahe ya hawanruaho warengele dzina wamba politiki yode familia hao shasisi familia hatunde mwana nsine enti nuanruaho ngwanzo wa eshi haukasi wanrikao leo karjaparo ruma kartujua yezisho hindini sharjaru ritahari bafanshie mabadiliho ili nsi ibeseuhe mwananti ya hunde namna ya ujua ya eshi rijangari chilowo haruma mizuguzugu no wanruwa politiki abo tijomba dua leo rikeradhi si societe civile ritsohunu rijirenrasi yabo narisihe montiani ridaizi haki za imana nti za ladhimu ya heshinizo rizidai usoni mwanu ikao leo warenge zidhamana za hensi inungaonizo wazikadamiza watongeza imana nti katujobese uha yafanya biashara hahe yafanya imalozi hahe yafanya ledimala hahe nesenrongo izo zonraru izonde zonrongo ikao mwana mkomori
uyanshiharu mwa emijinze ya tusoma jana ya tusoma leo ye ujua haenshi heze ndongo izo zondawo ye ujua haenshi hadima bola kana maana ye ujua haenshi haulozi bola kana maana ye ujua haenshi habiashara ya kana maana zenongo izo zonse pia zitolwa kaziti yabo kwezi kabati namna badoshinda bafanshie changement e mwananti ya kubalukanga bo ti kabla rahaze rongo izo zijarejei e namna zakaya nese rongo izo zikadamiziwa nwanduwa siasa haukawe hanchi ukai siasa yonde joka uheza e masiwa ya hatu e siasa sine joka uheze masiwa ya hatu haukai siasa wakati ulo unu itongeza ngabo wandu wenji wakura na wandu walona nzaya na mjumnikano mfano wa wandu ikaundu warenge nsi ya hatu mateka rangu le 24 mars atajerwa suli leo wandu waungo kurao harmaze mbeza hao na bonga wandu jina watu na wahunrao nge wandu jina watu na wahunrao ye ledala una hawa hinri yele dala ula hawa hindi ko wanansi jao wo wa Komori jao kwezo tukufu na mkera zile suala linu litibaki haruma rezo sosio le suala linu na libaki haruma wandu wenza akili le suala linu na libaki haruma wandu maona haya mawatwania wa hensinu wakubali wa kensi batima watauwe esoka na mwafaka ne mwananti nensi hauka isoka taufiki ya hensi sinda politiki wallahi politiki kena wasudisha banu kena wasudisha mwana mkomori mbabanu hata wakomori abwenge na mkerazi harumale suala linu lihunda wandu wenzakili lihunda wandu ikaungwa una huruma nensi wakenti sur table walitafautishe baina hema sulaha maisha henti ne mwananti ne politique ngabu mrotisoni ni wa Komoro le suala hilo muone namna ya lazimu liankuliwa ili tafautishe baina he politiki ya hensi ya haturandi 75 atajerwa suli leo ilo na wandu wazima no batoshinda ba beseuha namna yokaya hensi ikejanti awe mwananti ya keja mwananti haruma sinyo machina kwezo tukufu ngamu mrotisoni ile suala haina mru mwenza akili haina mru fikirio mwananti haina mru uelewa ukaya enti yangamia he masula haya wandu na wandu wandu ikao do warenga politiki waitendeza hamwenti tijomba wakensi wafikiri watafautishe baina ya he politiki ne enti ne mwananti he masulaha ya he maisha social ya lazimu mwananti ya bakinayo ili aishi ukaya kena ukiri ritso bakena mnayo ritso kawamezi randi 75 ya tarjerwa suli leo na singa sina zebahari za hatu nga sina emabanda ya hatu zenongo izo pia zifreneha kazitu ujua henda hasibabu de politique générale ya 75 hatarjerwa suli leo politique ya widi politique ya uchofu adabu politiki ya masulaha ya wandu wazima ranguba la tarjerwa suli leo ya ukarna ukiri si wahasaya enti ya hatu itoba ke namna inu mwananti ya twangamia ranguba la taleo ikeka parisa namna ya mjojua ya beseuhe ili ya jojo some saimwana maudu kwezi
holiho de namna na tene na mwambiani sina ukamle haku yu haruma imirongozi yangu ya leo ya inu au kaya nchoka hanza njene shelezi ze wanama no Wakomori jimla ukabanunga sibanu karjaroha na sikarna uroha no mbaba hanunda balababo ne mruri wanaonaye asumani azali ne shekundi shahahe nangar amini ukaya enusrange johuja ikatile umaudu naomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yajangilie wa ubazima no utima wa maslaha henti ne mwananti ili nti hatu ibeseuhe ike janti jezenti zero china zidio harmo ulimengu riweshio Mwenyezi Mungu na jailie nti hatu iparise mlezi ikaungu jolela enti ne mwananti he maslaha henti Mwenyezi Mungu na jailie nti hatu ibeseuhe haunono ibeseuhe amaisha ibeseuhe hamsomo jezenti majirani wabeseuha haruma ze domeni zo zontipia yatsongeza leo rililao waritoja Seychelles na Maurice na Dar es Salaam kwezi watukufu Mkomoringe na sinchi za mlazimu ya kenizo ili ya beseuhe hauke Mkomori ngena mabanda ya ulima ya Mkomori ngena bahari njema ya Mkomori ngena namna ngena milima ilio haruma ya mijinze ya hatu zanongo hizo nsipia za lazimu zitulanziani ni wandu wenza akili ni wandu wasoma richo hujar jaritilo haruma bwati ya sardini risamiziwa ni wandu wa politiki zanongo hizo pia zikadamiziwa he politiki kao kena urasudisha bahanu rangu 75 hata rjeru wasudi leo kwezi watukufu na mkera ziri hawe mkade wa nyumeni mkade wa nyumeni uo ngela zimo paparahani mawatwania wenza akili wakensi watafsiri le kalima la he politiki ne maisha ya hemwa na Mkomori ya lazimu ya kena yo leo na mautu haizo ikarishindiri hundu wandu wajokubali warambu wele suala linu watafautishe baina ya hondu ikaondo warengensia hatu kifujaru wenda oniyo wairumau kifujaru rangu wala tarjaru wasuli leo watafautishe waelewe warambushiwa ukayabanu ngabo za ladhimu ya mwana Mkomori ya kenizu ya zihunde haukabanu yensinuri ya shio mwishi ya ukanga bo demokrasi vanu vahe zikayo na zikayo ikaungwa konti yo wazima watafautisha baina ya politiki ne masula hahe enti haukakina ukiri ikekari tafautisha li suala linu rajojo uona inamna enti ya hatu jo beseuha ngam amini ukaya wangu politiki karna ujuari walati wangu politiki karna ujuari walati shanari tafautishe ezijo utsongeze mwana ntia beseuhe na tafautishe ezijo utsongeza maisha ya he mwananti ya parhanihe haukabanu politiki yoibaki haruma voti garandora voti ma depute wajewa do voti luwa zijo utsongeza enti yende wakati ibeseuhe sha hata ihonda huu hata rjoka uvita maha mitanu au mahakume paparahani he mabadiliho ya politiki general enga jomye shije si wanansi abengele suala linu na liparahani he wenzakili kongwao watafautishe baina ya he maendeleo ya ansi na baina ya politiki haukao hunurilio hunu ezikayo hizo na mikonsi hiyo ngiyo abo wahu watu wa politiki walobo ntijubanu riwajuwao
rowa kalanti ze mikonti ya hemijinu rowa loneze gouvernement ro watsona waliyo ro watawa wajahunu rowa ntipi ya wakeradhi wakubali watafautishane suala linu walire bavuni hato wakate mwananti ya jobe seuha ensi ya hatu jobe seuha ngeri kensirwa na mishinzi ijo urengeze politiki generali ya enti hauka wanu wanuari bali ya ranzi 75 tarjari wasuli leo motsimbi de politiki shake jarasuli shabahanu yende hata wakati rulono unu nga mwonao ezi enshiyo enti ya hatu kamtiwa jeni eza wasulisha enti banu de politiki ya uka roha ninjie naboka batima badiliho shango tsoroha hurdu kuchaurenge bala wala kaza au hufisidisha rahana bala wala kaza ngabo situ jukaheli notani hatarife basi kabati namna yoka entila ito hunra wanadamu wakensi wafikiri mbali esio tongeze mwana nti yake jamwananya mwabonzi iba sicho kahunike warumu hatani licho sasa no hunu na hosamishana hata baki bokomodi kamchuku bali bwanu mwasoma mlona akili mwakaradhi maelewa ukaya imabadili hoya nti ya ukabadili ya politiki haukange ubadili ya politiki ezijirio haruma ulimengwe makati rilo nawe yanu ya joka ya badilishiwa ne Marekani ya we Faransa au ya Alma hata wao ntipia nonga monao ezijirio nuonruwa wontipia wase wajipanga kelke suwezi jirio haruma zintizo shawana nti wahe ntiyo waeshio ya sisi ya mabadili wa hindini ya johuja wontiju hatu hata yatongeze mwananti ya beseuhe tishia mruwaka urongowa hamba ngabo bunjilio lijoka ufanyishia Marekani lijoka ufanyishia Faransa ikao le bunjilio hilo ngali parao ima raisi wa he Afrika iliwa je watwalie zenongoza husu ofujari ujirio haruma zentibali na bali en particulier les entités Afrika abomru izona abo womsaidie wae haruma de baraza la mawaziri la juzi mfumsana basi ekamru hanza yaishie yaelewe zenongoza ho anruwa wakazamba ani la baraza la mawaziri ikaunga litsangani nao haina mfumsano la joka hamba eza husuye masulaha he mwananti nenti neheli zetabu za henti zilio uhusu ofujari ulio enamna ya lazimu mbesewa hunde tartibu za utaha wabunguze mbabi ofujari ulio wabunguze mbabi maisha maziro yaliyo shakinyume wakautwalia enamna wajoja harumali bunjilio yani namna yotorenga shilio washitowe warenge wajaruma mabunjilio apo bunjilio chailo arenga mtoka ufanshiha waharumai UNESCO imakatia jao hazamba yabo tena abonge namkerasi ritilewe wanruwanu bawanruwanu kwa na uparo fikiri ya imananti wawe hena mdu ulo harumali baraza la mawaziri wao ngena mshahara plus asiyuma jana maili asiyundao vatina za indemnite za hahe yasiparisao na yabo kabati mzima yabo yaelewa ukaya wanantsingwa tabihao kairi ribunguze mbabe mishahara ya hatu inu
nori bese uhe domeni nzima mwaze domeni kaoga zotsongeza mwana nti yarekebeshehe yake namba amani mbabi yaremfia zanunguzo nzipia kwa jajua wasifikiri kwa tuzifikiri unaoko na paro zifikiri hauka kabati mzima ndao ufikiri ukaya ngujo kubalia ya puli wa umshahara hahe no domenia ho msomo yende au ye domenia ho ulosi yende au ye domenia ya hesabia shara sende no kinyume ngujo tsa haina namna yonsipia padiba para hani taratibu ya ujua hunda namna ya ujua papara hani he mali njia ya haruma ze sanduku za daula ili wajojo burenga wale no mwananchi atibesewi abenge na rishawiri dingosi rikera zirielewe ukaya kabati sanganzima richo ulindi ya wandu wa politiki wanu warasulishe mbaba halu isondo ukaya wabaki wakadamize enti hema sula haya hao ne mrika ondo wapuo wache warenge enti ya hatu wa irende dakandaka na mkasu yabo hamwani suala hilo na hosheleziza ukaya ngasivanu na sikarna ulawa mpaka asuma ni azali ya ilewe ukaya yetindi ya soma eche na ineshe kundisha hae mpaka asuma ni azali ya rambuwe ukaya ngariko zao ngela zimu ya papara hani ya mabadilio ya jo badilisha enti ya hatu ni namna iyo nsipia izo ndizori amini leo na maudu ukanga zobira eni wakati rito parisa daula ya haki ya ukweli na usawa na uaminifu insha Allah na upara enfo mbili jao kamgwa bensi kususu ando ikaongo haruma Ile-de-France Paris wa dunga yabo wakebatima no wananyasi wajohalisa la République hatomba hanika ondo ambiwa wahime wabehe message ya kwa Komoro watabi hao wabehe message ya kwa Komoro watulumishi hao wabehe message ya helikati la jahunu la nzao limenye ya structure ya Komoro ya kaniyo jana ijomwa sulisha imchongeza au yuramba yuru hila botijua emruo karna mtwali mbe nafasi na singa sina zuhamba baikwa homorongoa shali suala hilo karjali ba nafasi hauka hilo suala ikao sonti pia ngarjuao ukaya e 75% ay mwana mkomoro yeshi banu hunulaya nguyeshi mabadiliho ya identity abenge haina mrikao nguchobe haba nune daula ya jia sani hata ya badilishe dongo hamanda hizo ili ya dhulumu mwananchi uyeshibo tijubanu karna ujwari mbe nafasi mru amadu abenge emruola tutani mvumbwe zina ya mbazila yafanya zila ngarise shere yao giso haruma zeme mwara sahatu na sikarna mziduasa hata mpaka yaelewe ukaya harirende nai na yengutsa harirende nai sio nuri yeshiwa hamwe abenge ngamkazu yabo na utsaha samaha wa Komoro na umba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mchangie kheri arumema siwa ya changilie nsi hati besewe ya changilie ike haina mrikangu utashiwa kheri arumema siwa Mwenyezi Mungu na mbeyo kwanza ya Rabbil Alamina na udumu wa batima wa Komoro semba na sinu kazi na ushinda zibesewe basi na kanu wa batima abagiga mparo hajikuyu ila mbikange na namna na vision ya mabadilisho ya nchi ina mbulo na vision ya utahabadilisha nchi yetu papara hali he ukweli maudu basi sabani na keba temanasi ili rione namna na strategia nyumeni ya mparano na mrekebesho na namna ya uchua ribadilishe ezilo maswali Wakomoro wa diaspora Wakomoro wa hembana ya wana neezi ya kifujari ilo maswali
wanama waweze appel madhamana waweze gouvernement ma homme politique mdobo tijuwana mdobo timanasi wakati usauja wakati wombila na kweli wakati wotsanganyaze force wakati wo utsaharibe seuhe zakili zatu zifanyazi kwezi watukufu Hamada Madi Bolero hakaurejeziwa ili achia wani nani paske akabonti hamtwaliani abenge ewe Bolero Amini Swef msaidie Azali izonde waungu wanadamu wane warengeti hatu matika wanadamu wao wane amwarepete ukawode maadui wa enzi hatu Madame Madi Bolero wai mumjuao ezitimbizae yazifanya 2016 nizo yafanya avant 2016 no mbaba hanule oya yarudi yarejeziwa iliende aritimizi politiquement abangira mumparoni wako wangu watukufu hema ste ya hatu nanyi hawa ikao baadhi ya hanyu singa sandu kao sikulongwa sinani ili rengeze fikira ni tukufu za hanyu gari msahaoni msanganyeze force baha Madame Madi Bolero na Asumani Azali na msaidie na Amini Swef watsanganya wawane wamba welawa Mitso Joringa weyelawa Mitso Joringa yabonyinde mwatorewa Shatsimbaye Mkudu abonge kwezi ma homme politique hema stahi hatu nanyi rwalo bonze rwalo ndani wakati wa ujua mtsanganyeze force rimwimilieni uja kwezi watukufu mimi sina zinji za mwambiani tsonda hizo tsonda ukangela dhimio mwelewe ukaya haina namna yonsipia il faut pas que réconciliation ya hema homme politique kolobonzena nondani il faut pas que réconciliation ya ese gouvernement mbili zilobonze waelewe ukaba nu emana mwamba wa gouvernement ndasi karna ujari mdharauni haukanga mwanao bwana karna ujari mdharauni haukanga rujua ukanga nyinazi hazanyo mzifanyao hema sulaha hemba na inu ya wakati nda huu esanga endi mjuka ukubali mwelewe ukaya union fait la force wakati nyindi abange kwezi watukufu hema sulaha heze ndongo zinu kena ukiri baparahanihe ukweli harumaze ndongo zini batuna ubatima yu armon kuyu ya wanane adui عشرون صابرون ايش يغلبون 200 mtijidharau kanga ni washashi mtijidharau kanga ni washashi mtijidharau kaka mtina arma nganyina arma haukaya ni wananti mwasoma ilende nsi ya hanyu irengwa mateka ni dhalimu haruyende ngutsaho wala mapilie wa hae owane wadi warajeilane ili wamsankadeni rane heli wamsankadani ngiyangu mchuka baki hali unatabi ha? Mchuka baki hali unatabi samani ha? Mchuka baki hali unatabi nasiwa wadembabi nga sinema buhu gatsawu sama sha ikawajiburi rongo wembabi waliwo rumo rongowa abange mimi solution na kanzane shele zizibangu
ukagabina wenji rongo wazima mwe hadisi na wekerazi dingo hii waelewe ukaya wala watushinda wajitanganya owane ngwanzo warikadamize sisi kartushinda rajitanganya ra wakadamiza ebanu hakika nyinyi wananyasi madhamana waize guvernoma mbili mlobonze rangu bala tajerwa sulileo ila milango ikao ndo mwahamba mwibu wabonze kamtushinda mwatsanganyi habazima mwatwaze resulta za hezi hazi za hanyu rajucho uona heli rujoka ubesewa ne mwanadamu wai haukaze resulta rizilinda onanyi wonze womlo wonze mtojwa henda wamasiwani do usana hata zila relation internationale bashinde baparahani henamna ya hezi hazi za hanyu zenongo izo zibesewe ilirikena wandu ikauleo ngarujo juari warame milango ya hatu jaye basi kwezi watukufu mimi ngamonzo embidio ni mdongozeni ndondo nyelewe ukaya ze titro mlonizo awana rilenti zi appel ya Marseille ni apart ni Lyon ni Nice chandanyi mlone ze titro présidentiel jana hatarjerwa swili leo ndora timizi mwaha zaid ya mwaha ikamchukubaliana nywa hili mwatsanganyiha mwafanya bilan general ya husu emikataba internationaux ya hanyu maifanya neze azimwa zifanya bonze raonao ejoka ushindari saidie rito ya biwai shaka tikoba kiwa kuboni honu mdobira mwamba kaya sinda wanu na mrensi batinde haliyo na mrensi batinde liranzao iyo tsinde liranzao yune mana kosi wasa ya ngarjoka ureje dingoni réparer société civile rikanti sur table rambe namna hema isha hemana nti ejoka unambendu yale richawema on politique haukarielewa ukaranti bala tajerwa sulileo kwa tina namna ya ujua wachonge wakebazima ribeseuhe na zile kaundo razitanziani bwa Komoro nasimari zambi nam nasimari zambi abange kwezi ekarwa sudi haruma baba no hamada bana haruma ya politique générale ya hensi ya rengwani nisikundiza wandu rangu bala tajerwa sudi leo ito urasudi shabahanu ilazimu ritawe siwa hasaya ilazimu ritawe siwa hasaya hauka rejanibu warenga yezi kifujari waloniyo rejanibu ya opposition rahaka chuona wa ukweli wezi janibu zinuzo mbili enda wabi walone masulaha hensi enda wabi wafikiri yao ya mwananti kabati wallahi kabati na mlungu fikirio liposhola haya simwambiani ukaya le baraza la mawaziri leona nao haina mfumsano haina mzima bala kati usi hamsini mwa 2000 euros de plus patina zi indemnite za ya zihundao harumu mshahara hae no wenda bala ngwa hadisiyo kwa tuamba shawiri la haina mzima ya tuwabunguza riali ziwizili harumu mshahara hae ya indeli harumu domeni nzima ijo utsongeza emwana ntia beseuhe reka domeni ya msomo reka domeni ya ulozi reka domeni ya dima zenongo izo kazi tuparania watukufu monofoto na lipublie bala leo la husu mwana mshwahangu ya kaufanya utwabibu wa mbe ikao yembe hiyo mwana hafia mbani
hakahanza ya mtowe ili mbe itiatolihe we mwana isahafa izo pia kwezi mwana hatuo hasomea Sudan harejei yewe harejei ngena ngeuziyo hulanduza mbaye akati yao kati na yafanyao doka hodi ngena ilmu Mwenyezi Mungu hamjailia oliho uziyo mji wa dima na utuzambe abongo ngalio zembeza ho waze wa hahe waloiho inisijola zangamie yazi remesinda anu yazi sisi jawzi even kwezi watukufu amkera zimje kentiri hadisi rambe namna ndo saidia onwa amanda wao ili onwa wabeseuhe ba wanu wajoka wasaidia tsinonwa politiki wangu wangamizao hakawo dejange na mahamiraru rangu ya longo hodahoni na waangaliwa hasomo hata hawaside daraja hiyo hizo bazila domenikao leo mwana mkomori ilazimu yazisome mbia bese ushenti abatindu basi nana wasaya yabo ndi hali no hata ndi yonde mana koleo ngani propose wanwa kenti sur table wale dingoni basi na uposheo watafautishe baina ya he politique general ya henti yende sawe mipaka ya henti ne sharia na bonze nondani ritafautishe zenongo hizo rangalie namna mwana ntia jobese wa papara hali maisha ya jotongeze mwana nti ya mrembendu yali ya eshiro chwasaya ya eshiro jasi hemba bintintiri nshio hundilio hama message yangu da hiyo na tasama wa Komor wakaridunga na nuwa tukufu kao ngwa ubanu ranzilwa katina njia ngamwatoso na watsaha wailewe ukati warungu zambabi baikwa ntutani wavumbwe mazina bamwa wono banu wailewe ukaya imasula hema nanti kana ubaki harwe politiki basi shangela dhimio ritafautishe baina ya 75 atajerwa sulileo entia hatu atendelo ni mapoliticien ya tushina beseuha atajerwa sulileo watsina ukaya ngali pausheo shangara nzoma badilio harma kote zombili wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na yeshi Komori ya masiwamani wabazima dori tahao ili enti hatu ijojo beseuha jezenti za beseuha heze domeni za msomo na unono na maisha na politiki pourquoi pas. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.